Manipur amadi Manipur gi tongan mafam singda pangthoknakiba lamyanba hizam irawot ki chama kuntarit suba mapokumon tharam ngarang irawot day observation committee Wangzing tentha sina senduna Wangzing new bazar da leiba corridor sandok love hall da pangthokre Wangzing new bazar da leiba lamyanba irawot ki koluda miyamna hekat lekat tambaga loinena chamna pangthokiba tharam aduda YK College Wangzing gi retired associate professor L Bondas 𝐲𝐻𝐼𝐴 Higher Secondary School ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ retired senior lecturer S ꯆꯥꯎꯕ Wangzing Tentha Kendra Development Committee gi advisor L Brajeshwar S Kesho amadi MD ꯌꯥꯏꯃꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯇꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯗꯦ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯇꯦꯟꯊꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ S ꯖꯌꯗꯦꯚꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2010 ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯆꯤꯛꯄ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ 2010 dagi lepna koi nabute gi thoramasi pangthokna lakni ngasi chamaga kunga tarenak suba romasi su Wangzing Tentha Kendra gi leiba koi irabot day celebration committee na sinjaraga pangthokpani ingna chingna lamdam sina santi leina purna bagi tamakta ngasi gi hanaba sunaba laiba yakai jingai ba kaya punu maksina se agoi punaba ingna chingna leiba ngamba ama oiduna irabot na pamlamba Manipur lamdam apunba samaj apunba khunai mo oiba adugumba ama oiduna agoi makki chesenba ama ngasi gi numilasidi oirasunu haidna agoi sinjalangjariba Wangzing Tentha Kendra gi observation committee gi maikai digi miyam punamakta ju paujel sipi